Whasangai o mata ia te oeo lea fio i le langi. Whauta whapei o mata o au na tane. Ua wā ai atu i le 5 o lātou matai. Pei o mata o au na whawhine ua wā ai atu i 5 o lona matai tamaitai. Whapea o tātou mata o wā ai ai le li ilo tātou atua. Se ia lofa mai o ia ia te tātou. E o tātou te tālo. Whasanga e mata o mātou o nganga i le neitai au. Ina wae whawhangu ina mailo mātou ola mai le malo longa o le pō. Ma wae whao sofia i o mātou loto, ma o mātou o nganga, lo mātou fia vivi ma fia tāpua i lau fio. Ma o mātou o mai poto i mātou o lau a inga ma lau whanau. Ai vai ma le ato toa i mātou o nganga pa i aia fio mai. E te tautoa lua ina la mātou tāpua inga nei ia whaia lava i le nganga ma le whamaoni. Mai uai lava i se vi inga o lau a fio o oe o le atua le tamā le alo ma le nganga pa ia. Amene. Tātou vi le atua il pese lua se lau sifuma le lua.
O le whaitau wina o le tusi pa ia. O le tusi whitwhilia mo i tātou le nei aso. E tusi aima le whasinonga tusi whaitau aso le whakasa. Ua maua mai le e whenga inga fau. Tala leia Iesu Keriso na whamawina e mareko. Aolona mata upu mua mua. Tātou whaitau whilawhila whai mai whai mua mua. Te ia whangata mai le whai upes furuma lima. Our Bible reading for today, according to the EFKS Tusi Whaitauaso, is taken from the New Testament. The Gospel of Jesus Christ according to Mark, chapter 1. We shall be reading responsively from verse 1 until verse 15, from the Samoan translation. Ma rekom ta upu mua mua. Tatou whaitau whilawhila whai mai whai upu mua mua. Se ia whaangata mai whai upu es furuma lima. Whaafonga maia, o awhionga pa ia alo tātou atua. O le amatanga o le tala leia Iesu Keriso o le alo o le atua. O le leo o le ua alanga i le vau, i nā teu ia o tau le ala o le alii, ia whaasasa o na ala. Wo atu foile nu umo yu taia ia te ia, a toa matangata o Yerusalema, ma ua papatisoina i lato uma e ia i le vaitafe o Yoritana, ua tau atu a lato wangsala. Ua tā lai atu ia, ua whape atu, o loo muli mai le tasi, e siri o ia te au. O te lea o ngā au e puno wifo matatala le nonoa o na se vai. O na po ia ua maliwa tuai Yesu mai Nasareta o i Kailaia. Ua papatiso ina foi o ia e Ioane i Yoritana. Ua o mai foi le siufonga mai le langi. Ua whaapea mai. O loo watali i pele oe, o te fia ia te oe. Sa ia i foi o ia i le vao i po e whanga fulu, ua whao so ina e sātani. Sa i ai ma manwhi ai, sa au na foi a ngelu ia te ia. Ma le whai upes furuma le lima. O mai no po, lata. Whamanuia mai le tua e ale tātou whaitau, ma whanau longo i lana whiong pa ia. Ia tū maupe ia te ia lona lava vi inga, nei se ia o whaavau lava. Amen. Tātou vi le tua i lona vi inga e valus fulu le vi inga o le tua tātou vi ia.
O a tātou talasanga, o le talo le whawhitai, whato e senga, ma mamoli atu o tātou mana o i le atua. Tātou wifo matalo i le atua. Le atua tō taspa i ai, le tamā, le alo ma le anganga pa ia. O le atua o le pule au me umalawa i le langi ma le lalolangi. O le tupu o tupu ma le alii o alii. O le puna o le mātou wola ma lo mātou malo si u. O le atua o le alofa fua ma le alofa muti vale umalawa. O lo alofa lea wa whaalia i aso uma o le mātou wola. Se yo o mai lava i le neitai au fōku. A wā la whai i mātou le fia ma le manuia. O no le puipuinga malu a wa au angalei. Vi ia la o fia wa o lo manuia lo mātou e kalesia atoa. O lo manuia la o na whaife au. Le toa lua ma le ainga. Manuia la o whainga ruenga ngā lulua i au au. Tai toa lua ma ainga. Manuia foi te akono ma tai toa lua. Te akono te mai tai ma ainga. O mtawhale uma la ue kalesia. O ta mā matina matutua. Le lo la ue kalesia se ia o lava i whana. Vi ia lo suafa mamalu. Walo manuia pea whaivo la ue kalesia. Ma solonga le lei por kalame whanga solo mai lava le amatanga o la tausanga. Se ia o mai lava le amatanga o le tausanga fōu sa malia. E ui foi no fitia la ue kalesia no la wala upa ia se tasi o atali o la ue kalesia nei. Le sa mato ngā lulua i lau ngā luenga. E la ngona ina pea lo mato ma whanawhana o no re pai mai o au wha ma whanawhana. Mai e wha tasi mai. Wha fitaile le ie. O no le neia wanoa tā ua. O mwhai o na mato whaita po inga wha tasi. Manisi fo i o a inga. Wo mai e mato te masani. Asiasi mai o na wha moemoenga wha le a inga. Ai mai se o whai ngā malo longa mai whi au mga luenga. Ai le ngata fo i leo i la tau fo i o lo mafuta mai lunga o penga ta whai langi. Mato vi ia la o fio o no lo manuia uma i mato. Vi ia la o fio o no le poto. O anga vaa mata leni we wha soa mai. E wha atino inga luenga ma walawina ese ese. We e tō fia ai mato e ngā lulu ai. Mato wha fitaile atua. O na wauwha manuianga ma lau tamau a inga wha soa mai. E tau si ailo mato wola i lea aso ma lea aso. Le tua whawhitai o no nea tunu o New Zealand. O mato no nofo mati ae ai o mato ainga. Ai mai se foi o la we kalesia. I le tele o lona tamau ainga we whamanuia ma whaasoa mai i te miu. E ui lava ina tau whamatau mai pia whaamai ma whaalawe whanaturu. Ai mato te vi ia lava lo uanga lelei. O lo sanga le mu pēr soi fua ma le olo na o mato taitai. Se ia o lava i tangata lau tele. Matou whamanuina pēr lo sua whamamalu. O no lo manuia pēr ma saunga le musi o matou atunu pele o sangoa. Ai mai se o ana fuafuanga whanga solo mo manuia lau tele o tangata. Whawhitaile e tua i lau tuspa ia. O le tusi o le ola. O lo tapa sa ina ai ma o ai lo matou ola. Vi ia lau a fio i lo ngang pa ia. O le anganga i musuia o matou loto ma anganga. Ina i o matou sava vali tonu i lau fio. La matou whawhitai sili. O no le taulanga tongi olan saunia e lau fio. E ala ia Yesu ke riso lo matou whaola. Na maliu ai matou e soifua man malo mai le oti ma le tunga mau. Ina ia maanga lo aile la lo langi ang sali. Ia tu mau pe lau fio le vi inga. O le whamanu ma le pule awa umalawa. Nei se ia o le whawapa. Le tua ami o tō nue. O laulawa fio e tonu masao au whamsinonga u. O e alofa ina fo i mātou le alofa e silio nā atua toa. Ai pangā lava lea. Ua le tusa ma la mātou tali atu i lawa fio. E ala ia mātou whatino. Mātou te tau tino atu i au lumo. O i mātou lava o ni tangatanga sala. Ua wha mua lava ia i mātou tu ina naunga o leola nei. Ai ua wha angalo lo alofa wha maoni. O mātou le wha maoni o mātou tiu te mawhaiva. Au ngā luenga na to tofi o mātou tangata e ngā lulu e ai. O mātou i lolo fina ngalu. O whaitau ina fo i lau tuspa ia i le telo taimi. Ai o mātou le sava vali i o wala mawhaia lo fina ngalu.
Ua mātou wha moe moe lo mātou poto mo lo mātou iloa. Ai ua wha ngalo la ua fia. Wanga salai mātou no mana tunatunga yo mātou lotu. Ua tupu ai le feita ngai ma le fei vai ai le telo taimi o lo mātou wole. Ua mātou wha maua lulunga. Ua vei upu matala mātou te tala ai maso na lafu. Ua whai maala e tau mia ai le tamu whai atu. O nisi o mātou uso a tangata mo la ua fio ma lo finangara. O anga maa mio mātou te whaatino ina. Ua lea tangia ai o i mātou a tangata kerisiano. Ua iloa la ua fio ma lau tala lei. O lea mātou te tatalo whato ese atuai. Ia lofa la ua fio le atuai. Ma wha maangalo mai i mātou ma la mātou i fonga nei. Ia vea ia le maliuti ngao lo wala pele Yesu Keriso i lunga le sātauru. O lona toto na wha malingi ina. Ia maangalo ai a mātou anga sala masise umala. Awa o mai pea la ua fio. Na yo mātou i loa na sala mofa maoni. Ia fuli tua ai le leanga. Ai loto atu e whaatino lo finangalo. Le tua whaafonga tāloe. O mātou talo mo whamanuianga la mātou tapua inga nei. Ia lofa le li ie. Whamanuia lo mātou e kale sia atoa. Whamanuia la o auna whaife au. Le toa lua ma le ainga. Ia maua pere soifua malolo ina le tino. Ma fau ma le anganga. Au wale taita ingo la we kale sia nei. Whamanuia la o whainga luenga ngā lue. Ia o ao taito o lua ma ainga. Te a kono taito o lua ma ainga. Te a kono te mai tai ma ainga. Ma ta whale taitasi ma ainga. O i lato umolo ngā lulue a wale atina ino la we kalesia. Ia ia o whamanuianga ia te lato. Whamanuia ia ti na e la we kalesia. Maana po kalame wha ngā solo le nei fo i tau sanga ua matalia. Whamanuia i mawhitanga taitasi la we kalesia mo lato taitai. Maa lato ua ti na e o nei tau sanga. Whamanuia la fio komiti la we kalesia mo lato tiuti. Ia maua pelo lato oli ma le atamai e whaafoe ai tofi. Ue filfilia e ngā lulu ai. Matou mantua foi o matou tamā matina matua. Ai mai sei lato umolo fata o tolia i mai o le tino. Yo atu i ailo mana wha malo lo ia te lato. A manuia lau fio i lato wasi asi mai ma matou whaita po inga whaatasi nei tai au. O lato foi o lo mafuta mai lunga o te penga ta whailangi. Ia wha manuianga mo lo file mu ia te lato. Ia ni mawhanawhana o lau fio i lato. O mau e whanoanoanga le nei vai tau. Ono al malanga al maliu male oti. Matou mantua la o auna te akono ia whanga male ainga. Wha mai se lau fio. Ma ia maua pē i la tau lo file mu. Alo whangia tina ma pepe fau. Wha pēr fau tina lo tau ave ina o mea lo whatangata. Ia lau tau singa ma lo wanga le. Alo whangia tama whanau ala ue kalesia. O lo ta ape le nei lalo langa. Ile ngata le sa ilinga o le poto, o ta alonga, ngā luenga e me se foi o lau tala lei. I o atu iaia whamandianga ma lau puipuinga i a te lato. Mato tu uina atu ngā luenga te a emwha leia lau e kale sia au au. Ina ia whatau nu uina i lo walofa. Whamanuia lo mato atu nu o Samoa malana whai ngā malo. Whamanuia i o na taitai whale malo. Taitai whale e kale sia. Taitai o nuu maa inga. Ia tau tai lau fio e fuafuanga uma. Ina ia maua se atu nuu saunga le mu mal fi le mu. A wale manuia o tangata lau tele. Whamanuia ia New Zealand manan whainga malo. Maona fo ia ti na. Ina ia maua se atu nuu saunga le mu matumu whamanuianga. A wau tangata lau tele. O mātou talo i lau fio. Se e whamanuia i o mātou motu tua oio Pasifika. Ia lawe ai lātou uma i o awalofa. Ona fisuia ingo le tau ma whale lave whale nātu. Ua a fiai. Le lalolangi fo i o loo whea ngai ma taua ma whewaiwai a ingo. Ai le ngata i lea o wha mai pipisi. Ia i lo file mu ma lo ma whanwhana ia i lato Se taimi fo i matou whalongolongo i lau a fionga pa ia. Ma lo fina ngalo fola mai e ala i lau au. Ia ta tala la matou whalongo. Ta tala o matou loto ina ina manino la matou whalongo i lo fina ngalo. O le aso awa mai mo i matou. Le atu wai, o a matou tatalo ia. Ia lofa lau fio matalia mai. Whaatasi matatalo leo le loto o tangata lavai. Ia whaia i ailo finangalo. Ai awa o matou loto.
ua mātou tatalo. E ala lava le soafa malu Iesu Keriso lo mātou alii ma lo mātou whaola. O le wa o hao mai a te i mātou le tatalo. Lo mātou tamai o ina. Tatou pese le tua pese lua se lau lua sfulma lua. Lua se lau lua sfulma lua pese tatou te pese.
Mātou o foi nātu nei tupe, o fua o le ola ngā lulue, ma le ola sa ili o lau whanau. O fua foi o lo alofa wha sa fua mai moi mātou. O mātou toi o foi nātu o nia mātou tāulanga mo lau whiau, ma lau talalelei. Papa ia mai, a ia siri ona whapa ia ina o mātou wola, o tāulanga tangata mo lau fio. O au mātou tālo e ala i lo suafa Iesu. Amene. Ia malie upolo ngutu ma mawhauwhaunga o mātou loto I lau whawhaunga lo mātou atua o lo mātou papa malena te tongi ola ina I mātou. Amene. Mo se matua e teitei nai tātou mai le tusi sa whaitauina ai le evangelia mareko I lonu tāu mua mua whai mua mua o atu le whai upo e se furuma le lima. Wau fia whauna ngā ina se vāenga o le whai upo e tolu. I nā teu ia o tau le ala o le ali. Ia whasa sao o nala. I nā teu ia o tau le ala o le ali. Ia whasa sao o nala. Prepare the way for the Lord's coming. And clear the road for him. O le manatu au tu o le vai aso le nei o lo wha upu ina e wha pea teu wina o le ala. Teu wina o le ala. Lua vai aso lo wha o ngā ina ai ia se vaenga o le tusia mareko. Vai aso le nei ma vai aso o lumanai. E o mai eitus whaitau mo aso taitas. O le amatanga lea o le whaonga ina o le tusio mareko e le tus whaitau aso. Ma o lo vai le tusio mareko I tonu o le tausanga atoa. O le lua vai aso la le nei o lo a ngai atu mai le mtau mo moe o atu le mtau poe wha. O le vai aso le nei ma le tau pu lima o atu mtau poe valu. O lo vai la le tusi o mareko e le tusi whaitau aso I vaenga I tonu o le tausanga atoa. Sa o whamatala ina I se tasi o ulaunga I lima maute le atu sa whao ngā ai le tusi o Ioane. Ma whao ngā ai le whai upumua mua o le tusi o Ioane sa I le amatanga le upu, sa I le atua le upu o le atua fo I le upu. Sa o whamatala inai. O le ngaruenga tusitala ia e toa wha o mātai o ma mareko ma luka ma Ioane. O lo lato tau ma whai e tali ia le fesili po ai Iesu. O le whamoe moe nao tusitala nei e toa wha. O lo lato wa ai wha tusitala. E se I whamatala po ai lea tangata e ngoa ia Iesu. Ese la le vaaya Ioane, ese le vaaya Mataio, ese le vaaya Mareko, ese foi le vaaya Luka. Tai alu nei o le ala tatou vaai le vaaya Mareko. Vaai la Mareko, iu su keriso, o ia o le Mesia valo ia, pe o na profeta mai aife ngai ngatuai, ma leo perfeta. Leo wa whao ngā ia mareko ia le profetanga, le profeta o Isaia,
e whaamatala ai le amatanga o lana tala e winga ia Iesu Keriso. Whaauta o te au wina atu lau sa vali e mua atu i o luma na te te ua o wala. Ma o lo whatatau i le te wala e a mata ai le ngā luenga a le Mesia. O le vaailea mareko ia i le au wala mai o Iesu. E iaila na te wala e a mata ai. Lea lana whamatala ai e mareko ia Ioane Baptiso. O lo whatau nuu ai le perfetanga Isaia. E whai maia le perfetanga Isaia o le leo o loa langa i le vau. I nā teu ia o tau le ala o le ali, ia whālau le leia le ala tele i le vāo lafua mō lo o tau atua. Perfetanga lea a Isaia leo wa au mai e mā reko, ma wha ofi le a matanga o lana tala, e tau wha matala i po a Iesu. O le talia mā reko, Iesu, o le Mesia na valo ia, e perfeta o le whengainga tuai. Ma o le nganga leo o mareko. A lo au mai ai foi ma le vaenga leo le perfetanga. E iai le leo. E iai le te wala. E le ana mai ai e mareko le tala. E winga ia Ioane le papatiso. De la o whao ngā mai e le tuswhaita waso. E au mai ele manatu au tuo le vai aso lea, ma whaapea mai. Teu wina o le ala. Preparing the way. Pe wa vele manatu au tu lea. Ma mafuanga e alia e se fesili whaapea. E whaapea fea o na teu wina le ala tele. I le vao lafua mo le atua. How can we prepare the way for the Lord? What is the way that we as human beings can prepare for the Lord? Toluni maenga o lo au mai le tuswhaitau le tātou whaitauina. E a vea maa wala tātou te o, ma tātou whainga malanga i le reitau sanga. Tātou te iloai, o le a wala lea ma whai, o na teu ai i tātou mō le atua. Mōmua, ia vea i tātou ma teu wala, mō le atua ua whio mai. Ia vea, oi, ma teu wala, mō le atua leo wa whio mai. O le ngā luenga o le teu ino se ala o le avesena o le vau tā, o le avesena o le vau lafua, o le avesena o tangutu la au, o le avesena o ala maa, e na iawa noa le awala e. Sava vali ei tangata. O lo fia sava vali a ngā i luma, i le winga i le tala leo, o lo fia sava vali a ngā i le tua. Mai o le perfetanga lea, a Isaia leo au mai e mareko. E te tau ona sava vali le nu o le tua ngā i le tua. Ai a Vailaau iaini tangutu la au, mani vau lafua, mani vau tā i le ala, te tau lau na AVS, e na ia mawhai ai o nei loa atu e tangata le atua. E na ua sau le tuli loanga a i kupito ma ua whea ngai le nu ma le sami ula. O le mawhai foi o na oa ngai luma, le mawhai foi o na oa ngai tua. Ona ta tala le atua le ala. Tātou loa le tala i le vailua ina o le sami ula e o le nuu a ngā i luma ua o whaatasi ma le atua a ngā i luma i le nuu na fola ina e le atua i au ngā tamao Israelu i Kanana.
o le ngā ruenga lea o le wha lau le ina ma le teu ina o le ala o lo manino le lei tala o le whengainga tuai. Mai le pewhitanga Isaia o le leo o le ua alanga i le vao i nā teu ia o tau le ala o le alii ia whaasa sao nala. O le Vailaau ina o Ioane e vea ma sa vali. O ia o le ave feau. O ia o le te wala. O ia na te tau ma whai a ve ese le lau leanga o le awala. Mō le a fio mai o le Mesia. Mea mauti noa o loa vea le ola anga sala o tangata Israelu i vai tau o le pule le malo Roma. Ma mea wha ia mata i le finangalo le atua. O lea na vea ai le feau a Ioane le papatiso o le feau o le Salamo. Feau o ngā te tonu lava lea a Ioane le papatiso o le Salamo. I nā Salamo ia o tau. Ma teu le ala o le ali. O le feau lea. E ala ona mo moli le feau o le Salamo. Ona o lo ola tangata i le ola anga sala. Ma vea ai le papiti soina o tangata i le vai o le tana. Ma ala e whai loa ai fo linga vai o le wha ma mai ina o tangata. O le feau teu wala. E leo se feau na ngata ina wa uma le ngā luenga a Ioane le paptiso. O lo manao mia pea le ngā luenga teu wala i so se vai tau o le olanga. Ma so se au ngā tūpulanga. E o mai lava i ai tātou i le vai tau le nei. O lo manao mia pea le ngā luenga teu wala. Tiu te tau awe leo i tātou uma lava o tangata kerisiano. O le tau mawhai e teu le ala. Mō tangata. O wale a fio mai. O le ali faola. O le fisili o le al mea lai o te tau pea o na wha wau e tātou le ngā luenga teu wala. Le ngā luenga teu wala a Ioane Baptiso. Le al mea lai o na tātou whai. Lau o umau na whai e Ioane Baptiso. E alan tau na whai. O lo ola pea tangata i le ola ang sala. O lo tupu pe le ola anga sala o tangata ma le ola furi tua o tangata i le atua. Ma e manao mia i pea le teu wina. Ma le wha le leia o le ala mo le ali. O lo tupu i tono o tātou ainga o lo tupu i o langa o tātou whanau. O lo tupu i tono o tātou sio manga. Whalongo atu i sa moa i tala ave mai o tala o lau whanua. So solo al meo le whala au ona ia. O lava i malu o le malo, lau a fia ai le whale tonu lea. Mau o ina whaonga ina e tangata o lo lātou whātaua le whala au ona whanau. La tau te whātau ina e le whala au ona. Tātou whalongo atu i le sawa ina o tinama whanau. Tātou whalongo atu le pule le umai tu tono a inga i whanau teinem whanau tamaitai tono a inga manu. O i tua ai ngā mionga ia. Mā mionga paa a whapea. O lo wha lia i pea le manao mio le ngā ruenga teu wala leana whai e Ioane le Baptiso. I to tonu o tātou ainga, ma to tonu o tātou nuu, ma to tonu e kalesia. Tō tele tangata ua
le fia whalongo le tala le lei a Iesu Keriso. Tō tele foi tangata ua le fia o ni lotu, pe ua whaamalia ina o lato loto, ma o lato nganga, i meo le olanga nei. Ma ua le ai foi se sa i linga o le ola whale nganga. Whaupunga whaperitania ua lopsided, ia o lato o langa. Ua tawhatasi leo langa nā le sa i linga o le fia ma le oli, sa i linga o le tupe ma le tamau ainga. Mai le sunga fua e o le sa, to ka milo voi leo le si vai aso le mea la vai tasi. Le ise ava no le sa i linga o le ola whale nganga o le tangata. To inga soifuanga ia le nā lia e ai, ia le ngā luenga Ioane le Baptiso se i teu, le ala o le li. Ma se i whaasa sao mō mua, ia le ala. Ma se i mō moli le wheau o le ola salamo, ma se i papatiso ina tangata, au le ia fio mai le li. E leo se Vailaau na whai i whapitoa lava mō Ioane le Vailaau lea. Mana tua o le Vailaau lea, o le vaai lea mareko, o leo o taunu ia Ioane le Baptiso. A le perfetanga lava ia, o le perfetanga le whenga inga tuai, o loa ngai i tangata Israelu ia avea i lātou ma teu wala mō le ali. Ne se ngā luenga nā o se whaiwheau. O le ngā luenga teu wala, o le ngā luenga whaiwhatasi a tātou. It's a collective call. It's not an individual call for John the Baptist. It's a collective call. It's a collective mission of everyone. O lai ai le ola whatua tua i le atua. O tātou ngā luenga na. Ngā luenga whaiwhatasi a tātou. Ia teu le ala o le ali. Ma ia whālau le lei, le ala i le vau lafua, molo tātou o tua. That's our responsibility. Nese ngā luenga nā le whaiwheau, le fola pea, fola pea, ngā luenga e whai tono a inga. Ngā luenga mātua e whai tono e whale. Pa whai tautus pa ia i whanau, whai lotu mā oao, whanau ia i loa ta talo i le atua, wha sino le whanau, ma teu o lato o langa mailo lato iti se i o ina mātatua. Ne winga leo le, whe au le nei vai aso le teu le ala. Tātou uma, a vea ma teu wala i tono lo a inga. Vea ma teu wala i whanau. Le se ngā luenga whaingo fie. Ma e leo se ngā luenga foi e tau wa ai le si matua po whaisa na ngā luenga pele ai. E leo whai pēr lau ngā luenga. Whai pēr lau ngā luenga teu wala mō lou lava loto i whale. E le tanto nunga o wha mālua e wha pēr e muli ia Vailaauina oe e avea mawhai wheau se au lotu. E mua na avea oe mawhai wheau i lou lava a inga. Ma lou lava loto i whale. Wa whai e le mawhai ona e whai mawhai wheau i lou lava loto i whale. Whawhela na e alu e whai wheau i se au lotu mase kalesia. Ne winga leo le, o le wheau teu wala mō tātou. Whale leo tātou loto i whale. Teu, le vau lafua, o loi to tono o tātou lava a inga. Ina e mawhai ona i loa o tātou a inga ma tātou whanau. Le atua malona whina ngalo. Ia o ngalona lua, ia whamau mua Iesu.
mua Yesu ai leo le teu te wala. Wha mua Yesu ai leo oio le sāvali. Lo manino ele wha tino ino le ngaluenga i Ioane. E leo aunga le ngaluenga i Ioane i a te i o lo aunga i leisi tangata lai muli mai. E mai Ioane o lo muli mai. Le tasi e sirisili o ia i a tau. O te lea o ngā au. E punou ifo e tatala ino noa o ona se vai. O au nei o te papatiso atu i a te autou i le vai. A o ia na te papatiso ina o autou i le nganga pa ia. Pauanga nuenga a Ioane whai o le teu o le ala. Whaasa sao ala. Tā pena tangata moli le whiau o le salamo. Ai o lo muli mai le Mesia valo ia. O lea wala lea mareko o lea e. O lea na whawhei loa i ai Jesu Keriso i le whainga o lantala. Wha mai o ane le baptiso. Whai ma le baptisonga o Jesu. A fio ifo le nganga pa ia whai mau o maasai le langi. O na sau leo le siu fofonga mai le langi. O lo wata li pele oe. O te fia i a te oe. O le whaofi ina mai le mareko. O le tala e winga i a Jesu Keriso. Na mata i le profetanga al profeta o Isaia. So ai ma le whiautau momolia Ioane le baptiso. So ai ma le baptiso ino Jesu. Ma le whiau na au mai le langi. O lo watali pele oe. O te fia i a te oe. A wala lea. A mareko. O lo tali el fesili lea. O ai Jesu. O Jesu, i le vaai a mareko, o ia o le Mesia, valo ia, le perfeta o le whenga intuai. O ia e a fio mai ma le nganga o le atua. O ia foi o le alo pele o le atua. A wala lea mareko e whamatala ai po a Jesu. You know, ta pena e mose ia le nuo Israelu mo le urufale i to tonu o kanana. Mana avea ai le whiau lea i tangata Israelu ia lo fatu i le li lo atua ma lo loto atoa ma lo nganga atoa ma lo malosi atoa. Ona momoli lea e mose o le awala e whai ai le mea lea o le alofa i le li lo atua ma lo loto atoa, ma lo nganga atoa, ma lo malosi atoa. Ona whai mai leo mose i le nu. Ia e matua o a o so ai i lau whanau. E matua o a o so ai i lau whanau. Ma ia e tau tala ai. Pea e nofo i lau fale, pea e savali i le ala. Pea e taoto, pea e tūlai. Ia e fusi ai e whai mawhai longa i lo lima. A vea foi ma pale i le vāo o mata. Ia e tusi ai foi i pou o lo fale. A toa mau pui. Whiau lea. O le whiau o le whaiwhai pea. O le whiau o le whaiwhai so. Pau punga vole a tātou e whaiwhai a nais. A whai atu e le nais, to e whai a nais. A whai atu e le ofi, to e whai na ofi. It's a continuous call. Ia le ngā ruenga o le momoli ino le whiau e winga ia Jesu Keriso. I to tono o tātou ainga mā tātou whanau. It should be a continuous responsibility.
Leo se mea na ana whai nei. Ia o na malolo lea. E le ta tau I le Vailaau lea mose o na talia le mea lea, it can't be done. E le mawhai o na suia. E leo la vea le, e le whatonunga lea mose I tangata Israelu. Ia le whaupunga lea, e le mawhai o na whai. E le mawhai o na suia, le tama lea, ma le teine lea, o lona o langa lea. E leo le winga lea, o le whiau lea. O le whai teimi uma. Wha leo pea, wha leo. Tu sapo o whalito o lua mal whanau, wha leo pea. O wale tā fia le wha leo. O wale tā fia. Le momoli ina o le tala le lei. A wai iai lava le nganga o le ali na te toi suia. Loto ma nganga o tangata. Momoli. Moli per fe au. E winga iai Yesu tono o tatu ainga. Ma tu tono e kalesia. Fe au muli muli. Ia teu o langa o tangata mo le malo le atua. Ua uma na au mai. Te leo tātou e manatu o le malo le atua lai o I se mea mamau a whato a maua pe a oti. Ia whato a alu le tono o le malo le atua. E le ai. E leo le. E leo le whamatala ina na e tuspa ia o le malo le atua. Mai le whitalai ngā Yesu o mai o na pō. Ua lata mai le malo le atua I nā salamo ia mwhātua tua I le tala le lei. O le fio mai o Yesu Keriso. O le au mainga o le malo le atua I le lolangi. O mea umana whai ai Yesu ma le awala na ia momoli ai. E o lava ilona maliu. O le momoli ina maile na o le malo. O le whai loa mai na o le atua I le lolangi. O ia o le Emanuelu o le atua wa ia te tātou. O ana whetalainga, ma ana whamalolonga. O mea na ia whaia e o lava ilona whaasata roina ma lona to e soifua manu malo. O le malona o le atua wa au mai I le lolangi. A whaia e eise isi malo I tu atu. Tu pe le fina ngalo le atua. A o lea wa ia tātou. Le malo. The kingdom of God is here. Na fio mai Yesu ma au mai le malo. E lei tu ua le malo I o e fio mai na o ia. O lea na fio mai ma au mai le malo. O mai ona po o lata mai le malo le atua. Fitalenga le a Yesu o lo wha uma I e whai upo iana. Tātou whaita wina. Whetalai Yesu au nei le ala ma le upumoni ma le ola. E lea watu lava se tasi le tamape a le ui mai a tau. I am the way, the word, and the life. No one goes to the Father but through me. Ma o le whasinonga leo tātou. O le vaai lea I le malo le teimi nei. O le vaai nei loa e Paulo. Ngā lai ona tusi atu Paulo I le kalesia I Kalatia. Ma whaapea atu ana upu ua whaasātauro ina whaatasi I maua makeriso. O te leo toi ola au. Ao ke riso lo ola I to tonu ia tau. O le ola foi o lo wola I le tino nei. Now, in the present time. O te ola I lava I whatua tua I le alo le atua. O le nā lofa mai ia tau. Ma fōa ina mai o ia e ia mo au. E leo tala noa Paulo I se mea o I mamao atu I tua. O lo tala noa Paulo
I le mālo le atua na au mai e Yesu Keriso, ma whaalia I lona maliu, ma lona toi soifua manu mālo. A whaasa tau ina o tātou tangata whaatasi ma Keriso, tātou maua leo leola leo. Maua leo leola leo, le toi whaatali eis tangata a mea a pēsei. Se yo woti ina I loa lea po. Ia po le toi ngā whaupunga fo lea e. Whai nei mea tātou atu lunga. E reise mea. If you believe that there is something there, then o le fina ngalo le atua na. But it's already here. It's already here. E loa I le ami o le tangata. E loa I langona ma mawhauwhau ngai whai le tangata. Are you reflecting God? Are you a member of God's kingdom here? Oi nai ma whai ai ona tupu le melele, whai ai le upo Paulo. E leo toi ola au au ke risolo ola I tonu I a tau. Whaalinga leo le soifua le tangata I le mālo le atua. A whai o isi mea I tuatu. Mea nā tau le atua. Malana wha masinonga o Lotu soifua ma o tātou ola. But the kingdom of God is already here. Nā whio mai Yesu Keriso ma mai le mālo le atua I le rolangi. Te o tātou tālo. Mātou whalongolongo I no fetalai mai mau e lui tau ina foi mātou ma o mātou wola. Ma le whao ngā ina o mātou wola ina ia teu ina I mātou mō lau whio. Teu ina o mātou wola whale tino, whale mawhauwhau, a ia silion teu ina o mātou nganga mō lau whio. Ma ia tangia I o mātou wola, lo mātou awai, lo malo, nei male lumanat. Wa fio mai lo lava lo pele ma au mai lo malo I le rolangi. Ya avea le mātou whalongolongo I lo fetalai mai mātou te o ai ma whaatino o mātou tiute whaateu te wala. I o mātou ainga ma mātou ngā luenga ma mātou waonga. E o lava I tutono lau kalesia. Wa o mātou tatalo e ala I lo swafa Yesu. Amen. Se lau fitu pese tātou te pese ai.